Weru Wikendi. Nkethinkatho na ntune mutegeri bwega ntubo kuona kanya kugwatanira na unikire Weru Wikendi thaa 3. Ure wari gavana wa mbere ya Jamiru Peter Gatira Umunya nonekete kuthogea siasa cia Miru muno kirigite kia gavana. Bobo bwijite nyuma ya Munya ntuku yegoro kuga gavana Mutuma Ntoithingia ni kanya eiga kugwatira endiwe akarwira gite kia gavana 2027 na kurikia muriko. Bobo botejokiritwe na njira yembutho ni babaingi ba siasa na kariba Jamiru Mutuma Ntoithingia kinya wakioneka itayakatekenetwe ni untu Bobo akiuga akethirwa agitonya kienine gia siasa na kurwira gite kiu kaire na ikarita njira ya kuoria mwanki jojo siasa Mutuma akiuga kiabata na ndini Rais Ruto kuonyera Linturi na Munya twanya thirikari-ini yawe. Cha John the Kenda bwe 10 ni kumirita Weru ne ati nitaka siasa cia gavana Miru kiri kithurano gia 2027 ikuthundia gukirikanwa kinya Linturi na seneta Kathuri Murungi ni baugite ni bakumereria matagiti kiu na nditwaga kuria moni jaku ni jari kugukonia siasa iji ciumirite no kuona taka siasa cia gavana 2027 Miru ciambiritie utukuwa na arua turi kuria no kuona taka siasa cia gavana wa Miru ciambiritie haranira na bautu kurukira ijiri 3 5 mugwanja inyanya 23578 ugitwejaga maoni jaku na tukaja thoma ore tugwetana mbere na nteto cietu bitagwa Ntinyari Kenywa cyane jo tukubanganirite tukubona arwa kiri nteto cietu. Gavana Mutuma Ntoithingia gucokeria Peter Munya akiuga kagita gaka ni gakurita ngugi ndiga siasa ga kinyaga atonya kienine na kurwira gite kia ugavana. Pamoba kiama bagikundi kia New Dawn kuria Munya gutiga gwatika gavana Ntoithingia na amureke aritire Miru ngugi. Kariba athie Gembe South kukathora wendekethetwo gutuika minister wa kithomo Daktari Esther Rukunga. Mabisa mwanya rwangini rwokaria gukinyanja cha mabisa ba NPR baraboragirwe ndi maithe Gembe kenda kubaboreria. Gwatogeni okairi Maureen Kiremi no monanire wetu wa mathithio. Nyuma ya ura wari gavana wa mbere wa Miru Peter Gatira Umunya kwigika akiuga Mutuma Ntoithingia ni gavana wa kugwatira na ndi Mutuma nonekete gucokeria mugwijo rugone. Mutuma akiaria haugite katika gitaka siasa inde kagita kauga kinya kethirwa ari kienine kinyawe kurwira gite kiu. Mutuma ugite kiria bakurumira thaiji ni gutigira rais na kuriria Linturi na Munya twanya kiri thirikari yawe kenda kinya bobona kanyaga ukubiria Miru na gutigira ni kuigwatira mirandi ya witi na mbere. Gavana ujo nongerete na kugwa kagita gakithurano niroba batere gucemaniria kienine indi Miru irina gintu ya gwikumiria. Muthimuriuki atumenyithia nkoroke. Akereke athoneka kuringeria ngina MC wa Nkomo Esther Kajuju ura wari gavana wa mbere Peter Munya nonekere nandi agitonyera gavana nandi no Mutuma Ntoithingia akimira atikanya kare nako nikemaka iri aki kwithwa gitene kia gavana na nandi Munya akethwa agicokera nikenda kuthurwa gitene giki nende itara kinyare akuru ari na ya campaign kante ya kakwende Ntoithingia we tekanya kawe wakagatia rate ate au Anane atabokuwa tebokuwa to atelenda kae to wati ntukoisha tiara wa interim ibo eta wana chokombi interim ikamunda kakatiere ate ao atokaragaririe beye
Tilegeria muleko kedani na miaka 5 akembete tire ndakai. Indi anto nawe ngavana Mutimanto Ithinkia agicokeria munya etho akimwira ati kintu kia mbere kiria kwenda kuthithia ni gutigirira Peter Munya na mithigari nturi bagwitia thirikari nene nikenda bomba gutetera Miru na kinya gukucha witi na mbere bubwingi na ne bona onto turema wa Your Excellency First Governor wa Miru nderere munene wetu President wa Kenya ndamwira kwina kurubaire bari Miru batebatire kwithira be mature ne na babatire kwithira bari Kenyera nene batung'ang'anira nara kurubange ba Oparanya na Banjoho na Baraila na Bakalonzo bari ndaromba rais ayukie Munya amwe nguge no ntwitwichi muritingwe ethire ari Kenyera nene nikenda twithira twina kurubo turetra into Miru ibo kwenda bo kana katathithiria makosa ibo kwenda bo akibera kagita katika siasa na mbere siasa ikinya mbere ne bwiri kwithirwa ina witi na mbere bubwingi meakura ite kurongwa rwari itia nare guru tutetere turetere into no twitwichi uwe winchamba yetu na ito kwenda by the time twambiriria witia kura into Miru biethete atia biority kana ni ata kwenda amna bubu mutume thagua kagita gaka kintu kirenda kimbere muno ni gutigira ati akuthambia rieto ria thinjiri ikirikano ati urora ringavana unyuma arari bishop na kagita gaka akigwa ni reverend no mwanka aitengege kona ni onto bubu woni ya mutuma onto ethingia ke ya kuremwa iko perform gite na ke angavana mukristo atiromba gite kuringia ewa kana yorongo teoma bwambere kwena ngoya kuthambia rieto riri rari nyuma ari bishop rira kintaka riga kwa rukore kathukwa nene ringi na ruri kuya reverend toke akuthokia Kristo tutakinyango Kristo kinya wete kyo bweto botabo theri akwende kwenda wete kyo bwa Kristo buthoka babwe omo Kristo arare ena ngoya kurombera reverend Mutimanto Ithinkia kenda Miru yitabweya amana bobo Peter Munya etho akimwira ati kagita gaka ena witikio Miru ketho gikunda rwa mpio Bwana Nto Ithinkia ikona ichumya muno na naringiro rwe anga kinyau Miru yakunda tuluitu twena mpio ai tukunywa mukunu na twanywa Boto de galeria oni bato kundia tuluitu twena mpio Bwana Nto Ithinkia tambiria ro nendiro ro anture ni ko kwenda to yange bero ambiriria ro anto bakunde ro twere kume itare ya gare na kinyaro unge na ronge ruo etro thayu tambira niria ro aturia muliko yu ama namna gani itwiyite mashinani era ure akwe nawe gavana na MCAs ba wibeyite mashinani itwiyite kwenja roje itwiyite kwenja barabara itwiyite waka dispensaries na kuokeria ku promote hospitali yetu itwiyite wekira hospitali yetu ndawa itwiyite kinyakuria twanya tutwinge twakwandika antu betu ndari anteto cia Munya na Mheshimiwa Lenture tebonga batina ngugi kabeba kiwango kieguru kira tubatire ya community wetikaniri tubanenkanire lakini ite bibinge kidogo na ndene kiri government ministries kiri parastatos kwa twika no tukwendelea kulobi nikenda antu betu batetheka muthuri Muriuki weru weekend mutiri wa Kangangi Pamabakia mabage kundi Ken Udon Bareo Alhaji Mwendia kana na Nyaga na Esther Mugure ni bamenere tiabu kadhaa Peter Gachira Munya
ni uge bwawe ate gavana Mutuma ni gavana wa kugwatira bakiaria baugite munya ate gwitikia Mutuma na wae gavana wa Meru na nikyo gitumi Kenyatta akinyire mamburene jawe ja kunyuithwo muma na atatetheria kire gutigira Meru ne kuritwo kombone bwa utongeria bwa Kawira Mwangaza ori une borite gavana Mutuma ate kama kweni gituma gya siasa kirege kuringwa ende arumire kuritira Meru ngugi na boba kamugwata ambaru kinya kithurano ne twititekia 2027 baugite kinya imenti ni yari na gitekia ugavana kwa miaka mugwanja tiganie 5 na nandi nikagita kaigembe kuigwa muthutira jwa gitegeke ni arabari ikiritie na kuria munya gweta kambi ni Kawira Mwangaza ni untukinya na mugwata gambaru kithurano ne kithiru mutugikare na chikinya bamwe bakiama baikundi kyani undun Meru ne bashumirite ukabana na migambo erea iraritirwe ni urawaringa bana wambere Meru pitagatira umunya akiuga no kanga bana Mutuma ithinkia gwatirite giti kiu na gakejera kiri siasa cha mwaka jwa 2027 arikiria muriko jwa wari atigirire na ndi akiama baba riuga to kanga bana ithinkia gwatirite obiseu aria bethrite bakiuga no kamunya ate gwitikia tenga bana wa Meru nento ethingia na kinya bakimurota bakiuga atatetheria Meru kuma thinene kana kombone burerare na nikyo kinya gitumi munya tejire kiathone kianga bana ethingia kunywa muma ndo kwera ugo na bangi bara bainyumeku bara batretikire Mutuma ingavana kabugetekeria thirikari ya Meru County ina gavana antu bau bakwaria ntetu gutro bari ndwene ya guchange utongeria bo Meru ikyo kuona kinya ntukwira twaikaira Mutuma thumbi kure antu bamwe batakinyire kote thirikari gwateri Mutuma nwe gavana wa Meru mwanka thaiji nkuru kine boretie gavana ithinkia kama kwane gituma kire kuringwa nethira gitega mbere kuritira mumiru ngugi ni untu kire bakuga bakamugwata mbaru siasa ne cha mwaka jwa 2027 na bakiuga na kathariga kwathana kwa miaka 12 na nusu na nkuru kibakiuga ni untu imenti ni akarena gite kionga bana kwa miaka mugwanja tigania akarana gite kio kwa miaka 5 na ndikanyaka ni mwigembe withirite akira gikundi Mutuma ithinkia gatinda ko makuigaragara kabuti ogwa ukarinditira mu Meru ngugi aritango yewe bweya Amiru ba mamuchokia 2027 na 2032 antu begembe kinya bobe na kia kwatha antu bakumegembe be na kia miaka yao munya tia kuthioronka Meru County ukiuga no chokete gitine gyaku gutigite gyaku kireo gite gyaku kira tuje kireo gite gyaku nje yaku kire 2027 kankwenda gwakikishira Meru Mutuma gavana Mutuma akethira ari ndevene jabara bange bakethira beku kingi bariuga munyare kambene ya gavana ora weberu obisi Kawira Mwangaza na bakiuga tongeria bobo bairine andu ba Meru na bakethira bakethitheria munya ora bathitheria Kawira tuje urare rutero Kawira nau mwakoro turaitire chio maragarondu ino orari na ikyo kinyo tomba kuija inauguration thia ni boka gwatanira Kawira na ukithakene ibwa antu ba Meru ogo na chio maragaro kubwa antu ba Meru no utura turere chio maragara ntwara ne utoga uturera ntwara kinyagwe ogo thenere Meru barite for 2.5 years humanity mono you contributed nontu bakwethura ugo no wothio ngunukiria cio maragara augaga mutetheria kurita ngugi na ko mutetheria kurita ngugi turachokere na remoro kurita ngugi muthiene bariuga kagita kara munyarenga bana aerwe kanya kamyanketa na kurita ngugi indethira kiateria Meru na thaiji kira batikuthithia ne kwirira kira thitheria karibau gitumi barega kumuthura kire siasa cha mwaka jwa 2017 amboka irire meya jau utongeria bubwa kwaga antu utongeria bubwa kuthugania no wenka umba kuthithia utongeria bubwa kuthugania utonge umba tigagwe it's wrong waerwe gita wa itangugi ware mo gucoka gitine nontu bakwithira
antu ibonere batene imani na ogwe gitarira wachwaga ete gitara jairi ke report rande tosha wero weekendi reakwari eto ni motuge kare Akariba athi Egembe South Naranino Esther Rukunga uria wendekithitwo gutwika minister thirikari-ini ya Gavana Mutuma aumite baugite bari na witikio na uritingugi bwawe ta minister bakiaria. Akariba baugite Esther ethiritwo ari mwarimu na akajukia giti kia minister wa kithomo na untwire ni untu bugatethie muno gukuria rwangi ruru aja Meru ni bamukathite ni uritingugi bwawe kinya nturene na kuga ni muntu wa kwenda gukiria bangi irombare yao na ndi nikire mbunge ya kaunti ya Meru kumukurukia ta minister. Marion Karugi naraniritie na Akaribaba na tutumira ripoti ija. Nyuma ya gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia utara minister bawe na kwendekethia Esther Rukunga uraumite nteresi ya thigicioni kia ubunge kia Egembe South kwithirwa ari minister wa kithomo. Atori bawe ni basumirite na wiru ucokia nkatho cia mwanya kiri gavana Mutuma bakiwa bena witikio na Esther ate akarutira mirungwi bakimweta ya mwekurure kiao. Ingochogeria gavana wetu nkatho Mutuma inyawe Reverend. Tunashukuru Mungu ontu inyawe mtu omurungu na ibwe ya ontu bwa kurikana ntura ya athi kana kurikana Madam Esther akari ya mwarimu badu inyato ria arimu itojogeria ngai nkatho ontu mwarimu wenze tunarikani na toa support Mutuma akari ya gavana na mwaka 2027 tutethira turwami yake na kura turethira turwami nyana maromba kenda tutongorwa ni antu bono kikauma. Angwenda chogeria munene wetu o county His Excellency Bwana Mutuma Ntwethingia no ntubwa kuona kwa irite amba ututhurira umwe wa atori betu SEC education na twina a lot of hope ke Madam Esther no ntu ya batu ya atori itwichengwira aturitrite na kuringana nyangwira arita imorungu na amurie no ntu botungatipura tungataira twana tutwetu twa special imwarimu special school na itugumia mantu yake ebatu ya atori imani ira twinio na ingwetekia Mutuma wetu gavana ko aronera ikwagirite ne kenda inya ekuru tukethera tukibekana na irie etumi twathurirwe Esther ari munene wa education. Bwana Yesu asifiwe. Alafu itokuona Esther nethirite atongerete untu gukwingi na twina ma inya kewa kia kunenkerwa KCS wa education na culture Meru tueta kuraya. Esther naombete kwethetu tutetheria muno ya youth akachio as entire onto kinyara kwethaira kwina akachio talent naomba kwethea iritaniria keja naombete kwethea support onto ogot festivals naombete kwethea tetheria youth kwelewa mantu yala yaomba kwethea yabatetheria kwelewa talent iras bena cio. Ni bauriti MCs ba assembly ya Meru wona Esther kinywa bungene kuungwa mauri ni bamukurukie no ntweno menyo bwa kithomo kaita karethirito ari mwarimu. Mtura idoketiera ero ya education na mantu ya culture imto nkumenya atungatira antu bura kubaterie imto ethera ina nkoro yote thia kuma kiambiriria aciari na untu bwa umuntu ndene yawe kuinya mantu ne kithomo itokumenya kabwitheria kithomo na antu bathi bakarikana na ba Meru county yonthe kari urekari whether kwina mabandiliko ya manene ki sector education in our county no ntu itokumenya Madam Esther kana daktari imuntu muthomu na ena qualifications ira cionthe ikwendeka. Rira Madam wetu daktari Esther akinya nara eitara vetting itoboromba nete yokinene muno twambiritie na MCAs beto Egembe South na the MCAs in Meru baumbe okilukia Madam Esther tutongeria rutere ruru education no ntu muntu wiritaniretie muno tetheria twana tuto special na mantu amainge muno ndene Egembe South na umbite kwithira mutongeria winetio ko antu betu katuburia na chune na katho sana tuchokeria gavana na tumwire okitirenge gavana Mutuma na tumwire tethai akio tumwolelia ne bura tuthitheria na burende tutongeria wekuru itukuona we ate kubagua ekuru ibakuma ko na tutarire mwekuru wetu na party inge cia Meru itukuona atarite viongozi bangekuru
na tukauga boiboya sana no tegera ngekoro bora ibati kwethira ikiendeka no ntuibo bawatilite mechie mami wetu Esther ntorene tunethaire example nene sana nonto na tutongeragia na bora kwairite na kirira kinya thaira mecie uniki twitakiwe na tukona kirira na mecie tu yacokanira so itukuromba kinya MCA beto baeta ko babwetheria vetting tafadhali to bromba nete yo kinene tuyukiria imami wetu nikenda ntura cietu ciakura na ikenda inyamiro yetu yakura na tueta na mbere Kaita Karethiri twari mwarimu nkiripotera weru weekend kumembe mbitawa Marion Karugi wa Kinyua. Mathina kanisene ya Methodist nijonekete gwitana mbere uria ntukuigwita barua nandi bukioneka kwithirwa kinya nkuruki kanisa iji na bamwe bakigwata mbaru murungamiri wayo Bishop De na bangi kuregana nawe bobo ikarika higambaniri hityo koti kinyara kurungika michemanio ya kamiti ba kanisa iji utukoti etegerete na gwitikira nibo batere kuthirwa na mpwe nindhuranirite rukunururu Joseph Tombora kumagaru kwa kirotongere bwa kanisa ya Methodist Kenya na we Isaya De ya kuthagano muthigo ni kwari na werigiro atire muthia thayo na ngwataniro bikoneka kiri kanisa je ya Methodist. Kwa yetu ya kuria no mutongeria wa kanisa ya Methodist riri kuthira. Ende werigiro bobo nandi ni bwagite burungwa atiro. Kanisa eje kioneka kurumirwa ni nkuchano na mbathukano presiding Isaya De agichiethirara ongwa Joseph Tomburare. Turi Methodist Church in Kenya lakini tutiwitikanĩria na ũtongoria bwa Isaya De mwankarĩra kauma bichine kana rĩra keya ojurie jara twaiganirwe agwatanithia antu baiganwe. Kiuria kire baba ingi tuguchiuria nire imbio yongwe gweketha kaire kanisa ije ya Methodist. Bwambere Burundi kwithirikwa kwa Isaya De ubisine na akinyetie miaka 65 standing orders cha kanisa ije kierekera presiding bishop kwebera gitine kagita karaga akinye miaka 60 ya white tent Are ange nyongo irumite riko bonene nigerera kugarura katiba ya kanisa mugaru na mitaratara ya kanisa eu untu buregete burukumeruka bwega mimerone ya memba na atongeria baba inge wewe mwankiyo kanire bwetha to ni gwetana mbere gukarobisine bwa kamitire ya thuri kugwatira nyuma ya Ntombora kumarukwa bamwe bakiuga kamiti ingi yabati kuthendekwa nyuma ya presiding Bishop De kujukia utongeria Andot committee led by Bishop Dr. Lawi Mathio and Bishop Professor Saplon Zamburi, Bishop Dr. Stephen Kanyaru. Kumaniana mantu jajathatu na jangia memba na bamwe batongire bakanisa ibethiritwo bagitwangerekana gukurukira baruga nkabo na michemanio ngikwangerekana na baruga eje ya tariki 6 mweri muthiru kire presiding Bishop De yumite kire bamwe batongire sinodine ya Nairobi bakiromba PBD gutegera na mpwe mantu jarajaretete mwanki kire kanisa eu Jaka bobo botengani kuri tariki 28 mweri muthiru atongeria nkabo bareo PB batene Dr. Stephen Kanyaru na Reverend Dr. Lawi Mathew ibetikaniririe mantu nkabo jareo PB Isaya De kwebera gitine ni untu bwa ukuru inde witikanirie bwa kuoneka gukaraki maratasi ne gutioneke weru bwa gukinyanirwo ko witikanirie bobo utekoroka goko tutetekeretie kirena ndege turite ntongu kagite negaka ni muchemano ja special conference jojura bangiri kuthithika ntuko yegoro na ntuko ya narua untu bwatumire amemba bakanisa eje kumatuka koti na kuromba kurigirwo gwa kigomano gikie kira kuragutagwa nikyo kirari gutumika kugarura katiba ya kanisa eje koti ya Milimani gukurukira Lady Justice Janet Mulwe netekeretie romba ria memba bana bara bathitangite PB Isaya De ara koti eje yathite gutejaniria special conference ire rari kariki goro na narua na nkuruki kurungamia igereria kugarura kana gutegera bobwero katiba ya kanisa eu mwanka ntukwirega mbari kathikirwo na kugitwa na ndere uria kauga no mutongeria kanisa Methodist kairere
iguru ria wagatonya ineri kiuria nandi nere kanisa eje karochokanira a presiding bishop Isaiah Day agetikira kwebera gitine kana no kagatiurwa tora gwakarira kiri Bishop Joseph Kurikania utuko bwana aru akiri kwaraniria na bautu turithirwa tugikuria nukuona taka siasa cha ugavana Bomiru chiambiriritie nukuona taka siasa cha ugavana 2027 Miru chiambiriritie tanambere kwaranira bautwe ukurukira 23578 ijere idhato ithano mugwanje inyanya nkethirwa nkithoma tumiri chiaku ona twachokera ugeta kuraja Jishindie chap chap. Nini hizo nashinda lakini? Ala, mado, pesa bana. Alafu tena, sio kushinda tu. Ni kumultiply stake yako mara 3. Kuna tiketi 5 hapa za kuchagua. Yani tiketi ya kwanza unachagua na 20 bob, tiketi ya pili na 40 bob, tiketi ya tatu na 60 bob, na tiketi ya 4 na 80 bob. Alafu, usisahau kuna golden ticket yenye unaweza shinda hadi 3000 Kenya shillings na unacheza na amount yoyote between 81 bob na 100 Kenya shillings only. Kumbuka kwa tickets zote unashinda instantly na unawekewa pesa instantly. Hesabu inaweza kuwa ngumu, lakini si hesabu ya kumultiply pesa. Stake inakuwa times 3. Kuchoose box ni rahisi sana. Una dial *220 *22 hash. Alafu unafuata steps zenye zinakuja za kuchagua box. Imagine hata sio lazima ukuwe na credo. Tumekurahisishia kushinda. Dial *220 *22 hash sahi upate madoo kwa urahisi sana. Jishindie chap chap is regulated by the Betting and Licensing Board of Kenya. BCLB number 000945. Betting can be addictive. Persons under the age of 18 not eligible. Bet responsibly. Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara? Wanaoijua wanaijua. Eti kavagara ya ugali na chapo za sokoni. Kama hujakula ugali ya kavagara, usiseme umekula ugali. Nkurikania kugama thetheria kire bitha akinya awokaria arakinya kiremeji yao ende utongoria abriuga kuongereka kwa makarikaja wa mbanturene wamba